Здраво, космички души, и добродошли назад на мой канал. Дали сте и када размишляли о томе да една едина реч, изговорена данас, може постати темели вашег успеха или семе вашег неуспеха за месеце кои долазе. Данас ни е обичан дан. Данас е дан kada универзум не само да слуша, веч и записуе сваки ваш шапат, свако вашу мисал преточено у глас. Останите са мном до кража, jer чувам открити како да изкористите ово мощну енергию да изпишете наилепше странице своje судбине. Пред нама je 7. лунарни дан, дан kada se енергия младог, растучег месеца буди у својoj snazi. Месец плови кроз иновативно и интелектуално съзвеждje водолиже, доносечи нам дъшак будучности и желю за слободом. Ова комбинация ствара атмосферу у коđoj su misli uštre poput kristala, a reči imaju snagu da menđaju stvarnost. Glavni simboli ovog dana su magični, čarobni štap, petao i ruža vetrova. Svaki od njih nosi ključ za otključavanje potencijala koji se krije u današnjem danu. Hajde da zaronimo dublje u mističnu suštinu ovog dana. 7. лунарни дан je dan aktivne, stvaralačke energije. Njegov glavni simbol, čarobni štap, predstavlja volju, nameru i moć manifestacije. Kao što čarobnjak koristi štap da usmeri svoju energiju, tako i mi danas koristimo svoje reči da usmerimo kosmičke sile ka ostvarenju naših želja. Drugi simbol, petao, je glasnik zore. On svojom pesmom razgoni tamu i najavljuje novi početak, simbolizujući moć istine i hrabrosti da se ona izgovori. Ruža vetrova, treći simbol, podsjeća nas da izaberemo pravi smer za svoje reči i dela. Energija dana je povezana sa stihijom vazduha, što dodatno pojačava uticaj meseca u vodoliži. Planetarni vladar je Merkur, bog komunikacije, što čini ovaj dan vrhuncem verbalne magiže. Kamenđe kođe rezonira sa ovom energijom su safir, kođi donosi mudrost, i hijacint, kođi štiti od negativnih uticaja. Bože dana su ljubičasta, boja duhovnosti i transformacije, i bela, božja čistote i istine. Duhovno poslanje dana je kristalno jasno. Pazi na svoje reči, jer one danas postaju tvoja stvarnost. Govori sa ljubavlju, govori sa namerom, govori svoju istinu. Da bismo potpuno razumeli snagu ovog dana, poslušajte drevnu priču o magu po imenu Eli Žan, kođi je živeo u dolini gde su reči imale težinu zlata. Jednog dana Eli Žan je od čuvara zvezda dobio štap od bele breze, na izgled običan. Ovo nije samo drvo, rekao mu je čuvar. Svaka reč kođu izgovoriš dok ga držiš, uživeće. Ali pazi, štap ne razlikuje dobro od zla, samo sluša glas svog gospodara. Eli Žan iđe, oduševljen, prvo poželeo bašte pune najređeg cveća i one su se pojavile. Zatim je poželeo potoke bistre vode i oni su potekli. Ali kako je njegova moć rasla, rasla je i njegova nestrpljivost. Jednom, ljutit na suseda zbog sitne svađe, u besu je promrmljao, da Bog da ti se usuši u vrt. I dok je držao štap, njegove reči su poletele kao crne strele. Susedov vrt je istog trena uvenuo. Jeližan je užasno shvatio težinu svog dara. Od tog dana, pre svake izgovorene reči, prvo bi duboko udahnuo i zapitao se, da li ova reč gradi ili ruši. Naučio je da je najveća magiđanje u stvaranju čuda, već u odgovornosti za svaki izgovoreni slog. Ova priča nas uči lekciji 7. lunarnog dana. Naša reč je naš čarobni štap. Koristimo ga mudro. Univerzum nam danas šalje znakove kroz zvuke, slike i snove. Obratite pažnju. Ako danas čujete petla kako kukuriće, čak i ako ste u gradu, znajte da su vaše molitve uslišene. Pronaći pero na svom putu je poruka anđela čuvara, znak da ste zaštićeni i vođeni. Ako vam neka knjiga slučajno padne u ruke ili sa police, otvorite je.
Реченица Коджо първо огледа те носи важен отговор за вас. Изненадни налет ветра ни е случайност. То космичке силе чисти ваш пут от препрека. Видите дуго е директен благослов и обецхънджи успеха у ономе, що сте започели. А ако случайно чуете део разговора пролазника Коджи вам отзвания уму, той е директен съвет или опозорение наменено вама. Сновиове ночи су често пророчки. Све, що е изговорено у сну, записано или прочитано, има посебно тежино. Сновио летенио, подотицаем водолие, говоря о вашем духовном напредку и ослободжанджо от стега. Ружни снови са опозорение да се чувате оговаранджа и неискрености. Люди, роджени на седми лунарни дан, су прави господари речи. Они са роджени говорници, писци, дипломате и уметници. Поседую харизму коджу млако придобияю люде. Нихов животни задатак е да научи да користе свой дар за добробит, а не за манипулацию. Ако свою мочу сме река истини и стваранджу, постаю велики лидери и инспирация многима. Хайде да видимо како се енергия овог дана одржава на ключне сфере живота. У любави и односима, данас е идеален дан за искрене разговори. Ако нещо желите да кажете партньору, учините то данас са любавлю и нежнощху. Речи волим те имaju десетоструку снагу. С други стране, речи изговорене улютни могу направити покутине кое се тешко лечи. На полju карижере и финансия, ово е дан за преговоре, презентация, явне наступе и подписивание уговора. Ваша способност убедживание е на върхунцу. Ако тражите посао, данас е дан да пошалите прияве и обавите разговоре. Финансийско благостание при вуците афирмация му изобилджу. Що се тиче здравля и лепоте, данас су най-угружени органи за дисънже, плуча и гласне жице. Избегавайте виканджа и дувански дим. Вежбе дисънджа су изузетно корисне. Када е лепота опитанju, дан е поволен за нежне масажа и третмане коджи опущaju, али избегавайте било какве хируршки интервенcije, posebno u predelu nogu iz glubova, kođima vlada vodolija. Na polju duhovnog razvođa ovo je jedan od najmoćnijih dana. Svaka molitva, mantra ili afirmacija ima pojačan efekat. Iskoristite dan za meditaciju, vođenje dnevnika ili rad sa zvukom poput tibetanskih činiža, kako biste uskladili svoje vibracije sa kosmičkim. Da biste maksimalno iskoristili ovu energiju, evo nekoliko praktičnih rituala. Prvi je ritual čarobna reč za manifestaciju želje. Biće vam potrebna jedna bela ili ljubičasta sveča, papir i olovka. Upalite sveču i nekoliko trenutaka gledajte u njen plamen, fokusirajući se na svoju najveću želju. Zapišite je na papiru sadašnjem vremenu, kao da se već ostvarila. Na primer, ja radim posao kođi volim i kođi mi donosi finansijsko obilje. Pročitajte napisanu rečenicu na glas 7 puta sa punom verom i emocijom. Zatim, pažljivo spalite papir na plamenu sveće, vizualizujući kako se vaša želja sa dimom diže ka univerzumu. Druga praksa je molitva vetru za otpuštanje negativnosti. Izađite na otvorenu, na balkon ili u park. Станite лицем према ветру, затворите очи и на глас и изговорите све, що вас мучи, све страхове и бриге. Замолите ветар да их отнесе далеко от вас. Усетите олакшандже. Затим истим тим ветром пошалите свою наjdублю желю и захвалите се елементима. Треча е медитация за активацию грлене чакре. Седите удобно у тишини. Замислите светло плаву куглу енергия како се окрече у пределу ваше грла. Неколико минута певайте мантру хам, осеча жучи како вибрация чисти све блокаде. Завършите афирмациум, мой глас е мочан. Я говорим свою истину са любавлю и самопоузданием. Що се тиче изхране, данас се препоручuje лагана храна. Избегавайте тешко месо и алкохол. Бирайте воче, повърче и живину,
Коджа символично представля петла. Пийте доста воде и бильних чажева, коджи благотворно делую на грло, попут жалфие или камилице. На кражу, оно най-важнije, šta nikako ne treba raditi danas. Postoje strogi zabrane, jer kao što reč može da gradi, tako može i da ruši. Prvo i najvažnije, laganđe i ogovaranđe. Svaka laž da nas stvara iskrivljenu realnost koja će vam se vratiti. Drugo, izbegavajte psuvanđe i bilo kakve negativne izjave, čak i u šali. Reči poput ne mogu, nikad ili užasno su danas posebno toksične. Treće, ne držite obećanja koje ne možete da ispunite. Stvarate karmičke dugove. Četvrto, klonite se svađa i rasprava po svaku cenu. Reči izgovorene u besu su kao otrovne strele. Peto, nemojte cepati papire, pisma ili knjige. To je znak nepoštovanja prema pisanoj reči. Šesto, strogo je zabranjeno lagati deci, jer je njihova čista energija danas izuzetno prijemčiva za vaše riči. Sedmo, izbegavajte vađenže zuba i bilo kakve operacije na grlu. Osmo, nemojte dugo čhutati ili se povlačiti u sebe. Energija mora da teče. Deveto, nemojte biti neodlučni. Izaberite svoje reči i stojite iza njih. I deseto, najvažnije od svega, ne sumnjajte u sopstvenu moć. Danas je dan da verujete da ste vi kreator svog života. Neka vaše reči danas budu mostovi, a ne zidovi. Neka grade svetove, a ne ruši ih. Iskoristite magidžu ovog dana mudro, govorite iz srca i gledajte kako se čuda dešavaju. Hvala vam što ste bili sa mnom. Do sljedećeg susreta, neka vam zvezde budu naklonjene.